Prednosti su da bez njih ne postoji razvoj mladih ljudi van velikih gradova. Ti veliki gradovi su trenutno Beograd, Niš, Novi Sad i Čačak. Zašto su veliki po ovome što ja pričam? Zato što imaju naučno-tehnološke parkove. I zato što omladina koja želi da se bavi onim što je in, što je hit, što je trendi i što je dobro i što je korisno, ima tu podršku. Mi smo, tako reći, niži nivo hijerarhijski koji se trudi da isto to postigne i da vama, koji dođete, koji ste mlad, fin, pametan, momak ili devojka i koji uči to što treba da uči na fakultetu, na univerzitetu i želi da, kako pre rekao smo, inovacijom promeni život, mi smo ta neka prva podrška koja treba da vam omogući, da vas dodatno motiviše, da vam pruži dodatna, kako da kažem, sredstva, podršku i informacije da vi to možete da sprovedete. I ukoliko isključimo komponentu inovacionih centara, strah me da osim gradova gde imaju naučno-tehnološki parkovi, nećete moći da zadržite omladinu.